obeko Kotoko fo mo fa mbamra mi o mo fa me bamra me ona hwamie Nana ya fa me ya froko na di dia me bia di wa Nana ya fa me ya froko na di dia me bia di Nana ya me dem doctor se me sumeni operation me ya dai Nana ya do bibie ebre wa kru we yere no ma besu yakọ Nana ya do bibie Nana ya me beti ko change no me bo beti me be na ma na je ka me bubu me dem ko ase jobo me be de ko di dwabra me be de ko di dwabra me Kotoko fo me di dwabra me Kotoko fo me di dwabra me na me wi nya ba na wi me na me wi I say ko TikTok correct. What ko TikTok some of the amount for blue for platforms so e bi ani age say ya just ya Kotoko support. Oh yes. I permit me my video na met me the amount sia. O mani age say ya Kotoko supporter. E dey boni na Kotoko supporter why? E dey na Asante Kotoko asemna esi no. Domafo ne ye no me katrem se moma ye nsori. To the extent say Nsuatre man ebe chia for Asante so ekuma Asante baako Nsuatre man koketwa we Asante youth moma ye nsori. Na moma ye njai timie no. Asante ya kojimayo Asante ya tom munti asemna me kan. Asante ya tom Nsuatre man koketwa we. Nice GA. Enye kra enye da eye ni jida esanse enkofo bi hye ni bre omo hye Asanteman ye ni bre pesa Asanteman de eni bre eyi ade bi a esanse enra Kotoko bobo ya attack wom. This is not the first time uko brekuma ya attack wom uko chese like uko Bono eye aduana the same thing Nsuatre so mo de mo ho aba bejimbi eya ade enye se bi omko na ekosi you omo attacking no from 30th September last year and omo started so omo threaten 30th September na me pese me hu se nipa na eya eye be obi te se danso abia mo nantie hene ohene ba media afei mu peace no sumo hu mo na mo se makosoti peace afei mo hu de eko obi obetina se aka chew say radio sports no catch me say oboa. This thing is beyond sports. I am telling you me say this thing is beyond sports. Beyond sports I say una mo se see na akopie Bono mem aba bia ona mo Bono mem bia wo yesi be bia una mo Bono mem bia wo yesi nti do beba be catch you say we sports na enye sports 30th September and almost started threatening no Bacho we video no abranch na ekasa on the 30th September ti ye bia me dia sem bi to anim kakra Nsuatre man manuatia wo mana manuatia mu dia ka metwe asan konra threatening pa e call me so stadium mo no e wo brekum o mu se makafo a kire mu ti ma me nsi Nsuatre me hwebo Nsuatre man for brekum Nsuatre supporters on be wo no wo brekum nipa be 10 obi obehu mi bia ba akokra de wa save mi pen omo se on be yoden omo se asem na me kan se has be kɔ fom de ke Nsuatre man kɔ fom no omo njantum se man kan ye enti no ese wona na ese waka chomu se when no me ka chomu se ene enka sister fia nso se nko ntena kumase ha because me ni mienu ye toto mane ye ho wono kan de check me kan sa kire omo kumasi ametu fie. Okay. Me ana metiri fie. Who 12 yam ponse free kumase. Chama me ntu no. Okay. But already sister fia ka de wo si tetema ye pa ene asem ene Nsuatre no for ba brekum be wo no. Chama I told you Nsuatre omo se me ye be ma me mre Nsuatre ba sa o ka no fa Nsuatre ne ba aba chan se me tikem na me tikem. Okay. One no mo se se me Nsuatre and the chairman what dey say man kan yi amatwe asan what you say me ba chan what patch Waka da waka ye. matwe
enti na just wotie kura na before 30th September na obetena radio so kan no si asem yi o enti na just ya bɔ ne hopo enti was planned right I mean kan okran show police fo I Bono no they are part of this so we catch on there because ya mo mtoto bo ye gaba asem you all see achi baba okra me say me be show video bi a person mu say police were pass time and to kwani see your park in so if you see the police reaction they weren't serious to calm situation I am telling you they were not serious one bit to calm situation they were not serious the video na that channel they were not a bit serious they will be pa ya attack obi and I say he will be pa and to call we air course and I park in this way bija police and me and calm situation down am I fast work obi look at on reaction on the parking so then just say we are serious they were part because someone your part I share what they ebusuan just say I mean exaggerating and I be say what they share reaction that mean channel the police no reaction what the agent and so they panic say we no me a serious on person calm situation on person mo share the brains on we ya see me so married bro ye nko bi ye mo body bi mo league bi musro mo anya say league na mo bi mo jai bobo nko ani carry na end yes mo jai ewiase bobo mo carry end mo carry na end because she say no wama ye Asanteman ye hu se baby a obeko bia ye be attack you baby a obeko because she say una man ko bunu man or so ye careful it was so ya alert obi hye wa prepare for the see or the see ni or the see be gba this so ya alert o ye ready to face the battle na emi cry ya say nipa me hu ni asem bia ye kuna to atwene kwa wo de hwe video na da me nchi ha say hwe ha wa na oh God or that honum how it is and the thing started from entering the stadium we started brand no more enter stadium ebusia de hwe video man so omu stadium no situation we started here so there were not provision say bia we there o ma yesa o metwa so anti police ne so make sure say they are by the they make sure say be end ade no so omu ba ye no omu hwehwe ye say omu nam stadium no na wan na efre no poli na oma set boys in up asat now intimi nchi boy na nipa property oku no why pure fm edi guy ni picture beto so de mbacho wo hwe nipa odi se ewu no na da nti abusuya just imagine asat now no ye intimi nchi nipa pro wo feel say mo jai body no ko justice
On the first one, the chairman, the police, the Anchobia, you don't be defending a planting. Oh, my say, on best at I say, now, and penny for press conference, no more can see, and I'm busy with you, national. Pacho in timber. After all the next, Abisi. Bakwasi, you need to go back to the CBM. A bit of a similar or hit or 2 paper Sabasa. Say a wobber. Now, to get me trusted. Am I this year? And who am I actually Accra? Because of 3 points. Now, can it be more? Then who said, any has to put pretty. Now, project and the 3 points people and Popo Kabia, Kababy, and it's what mine. You know, when you have some cry, you know, be piano, Mabaku Nipa. And he says so much as a Omaba Borana. Omaba Shama is a Borana. Yes, I'm saying, you didn't move yourself, you can't say, and your best of a guy. If you say, young, you're German Vesica in Yanaka. Yeah, or don't say, sorry to see a bit of cheap. But, Ohine, and my pint, and me a frack on yesterday. Yeah, and today you tell him that you tell him, no, you're to an among. Baby, I don't know, we are fed up. We are telling our football, and all the football teams there, Kotoko, we are coming out strongly. If the Umaya come as Yamaya, you know better, Omayamaya, you don't be a young Cobra Kumanasi, your Kosunyano Kocha match, and Fanny Izeda. Ada dia bonena Kotoko aye. Eti yamna mesho mo match na munyaska. Brekumo na se ani brekum Chelsea. Abo match man who dey see. Ya bo referee aka ne nsabesi na ya tin wasem. Ya bu Kotoko supporters. And na match crowd no video on me phone so. Eye regular presenters o mo kwa capture match no kwa. Obi a prayer dey no kwa hospital. Ewo me phone so. Ada ti da was say no mo. I say ko TikTok correct. What TikTok some of the amount for blue for platforms so e bi any age say ya just say Kotoko support. Oh yes, I will permit me match video na met media mouse sia. O mani age say Kotoko supporter. E dey boni na Kotoko supporter why? E dey na Paul aye. Oh, aye baako, aye mienu. Yenim de beto so miensa. Ya nhwe ya. Nyomo amri be no. Yentimi nso ano obusua. Yentimi nso ano, and this is the time we need to rise up and act. Amanfo be brania bre. O de yenhwe reactions ni bi from guys, no de yenhwe reactions no sa. Na yenhwe ade. Police phone nyina anim. Obi o Nsuatre bia anim se wei. Honorable Grasso ba fo we onim se wei ne hu pole. Onim. Na kroma na asem no ye. Also, my coach statement more because they know say if they try to pass through Kumasi, as some about witness, and Yamin Jamaica Utamo, and Numa course on a because supporters not getting on my fan. Instrument to me, Chamu have a beer some game, not possible. A more game with nations. I'm saying next week. Sakomu design some mobile nations are. Ebia Kotokone a sex problem near Yan. And Lubina Kibina. And not the Amisos, but where information of them police so that they can act. And act decisively because Kotoko supporters, no. The people who are accompanying Poli had to run for their lives. Unim. Mrantedu classic can be bringing Papa who or send about 5. One day Asante Kotoko asemna esino. Doma foni ya no mekatrem se muma yen sorry. To the stand say Nsuatre mai. Ebe chia fa Asante so. Kuma Asante baku Nsuatre mai koketwa we Asante youth mama yan sorry na mama yan jai timie no Asante yakoti mayo Asante tom munti asemna meka Asante tom Nsuatre mai koketwa we Nsuatre mai team manager no he nyame betu ano mbaka wasini bia timi meye mesha wuta obi ba no wam yakunu no to the stairs ye be free obi free fiaba no baba woni prosekai Asante reaching youth mama yan sorry o Kotoko supporters mama yan sorry mama yan fans who are my setting record asem we nya tiopa this is the time as Asante you sorry you say yes Asante ya put my me say munjai timia no na yan sorry abra body na mo no ikura me we obeja ya Kotoko abra body no na mo no na say na bra body na Kotoko nko a no kwa iye wo mikro mukura na menua dawa na Kotoko obeja no wako oja hokọ da bia
na ebasa ya na waya ne maame ne abusuafo ne ha mo ana se ha busua ni wi na oja no Kotoko sa na ye no na bia me ka kire nsa me kura me wi obeja me wako na bia me ka kire no ampa so obeja me wako so sie me kura na Kotoko no wo da no obeko Kotoko fo mo fa mba mra mi o mo fa me ba mra me ona hwamie na ya fa me ya froko na di dia me bia di wa na ya fa me ya froko na di dia me bia di na ya me dem doctor se me so me di operation me ya de dai na ya do bibie ebre wa kru we yire no ma besu yakọ na ya do bibie na ya me beti ko change no me bo beti me be na ma na te ka ma bubu me dem ko ase jobo me be de ko di dwabra me be de ko di dwabra me Kotoko fo be di dwabra me Kotoko fo be di dwabra me na me wi nya ba na wi me na me wi boy wa wi o Kotoko ti ase wa wu Kotoko ti ase me ka bibia me be nti Mami na we de be ma ko se ebre be ne twato pa oni ni din komo ansana oko match no a friend man de one na ko ye no o so ne gina wo me ba na nka hwe wo mo hye te me ba no so hunu se na de bre we pone a wo mo be bo no enti oye la bi se nko be ko no ofiri ne ho kra wa hu no wa hu no kwa yo de firi ne ho enti o te se po de ya wona se ka ya wo waji achinyi che se wo gina na ho na me ba na ye na adwene se debre ye babu ni nti enka wo yi afa ho na nka asane yapon nya san yapon ye babu no enti eno o wuro ni jesi kura se de obi hunu se we he Kotoko ni na ye hyehyeye to mo hyehyeye nti se ka no wo mo ne doctor miensa na koy nti doctor mienu edi na chi ne no koy o mo kira sa de o wo na se ka no ye wudi ni a okum ni pada na nkonte me ngo nipa na se kai at the spot wo manimu na bi o wo se ka no wo ko na komam ma me ni say no ye nim se ye animu de na me nim se abusua no mo si gina ye bia din komo bia kwan be na mo de we nyina fa so me frɛ no ono ka kire me se eno a wo mo frɛ abusua ma abusua ka afia be frɛ enti wo mo twɛn na ade ne ye police sam enti je police for hwehwe mu yie na wo de akoto sunyai ne de akoto enti wo de sunyai ana me see you enti me so me bra frɛ me na me di nkomo enti wo mo ka sa akire na me frɛ no na me frɛ me wo fa na me nya no ana wo se wo makɔ me wo fa ho ama me wo fa ese oba ahemfie no ne wo ma behia te me fra me wo fa se oba ahemfie obeyi akyea me fo mienu no wo mo na abakomafia te wo mo me fra biom se na mkwa aso ba me se ye gusua ofia na ye beba omo ben na busuafo ne so ho no omo de abufuo pa na ka senti no ye be ko mo na me pese metie we free ye ma me pole ne ye ne ma ebi so o man na ebi so o manu mensia se pa na te maye mi no pe people are serious. Say this time around, omo baby e bunu me mo any attack. Omo fanya kwadwo. Inti so na mo no ma mesrew, una bunu me baby a no careful. Isan say wa anya careful a e do sikan bitimi adwa nka. Mesrew pi. Mesrew. Una mo wa very careful na obi. Amfa wo sikan endwa nka. Mesrew. Di Nyankopon di srew bibiri. Na o hwese the situation na ya obi e hwese Gabriel be ka bibiansa on ka bibiansa o de ni hwe Ghana police ni ade no say oh this is their act because enye ba ko na enye mi situation no ene de o ka kon de be ba no ntimi so ano
ɛsan so kwaa ne kutwa ne ho a danso abiam ɛna meka kyerɛ sɛ wonya atwom no this time around bra bonten ne bɛka na fa bɛhyɛ you see wo see betumi aka bi akyerɛ wo paa ɛna wo frɛ media ɔhene ba media no afrɛ few other guys +1 TV wo +1 TV wo yɛhwɛ mu kura ɔmo atake yɛ ɔtachiman no ɛnam so na ɔmo atake yɛ ɔtachiman +1 TV wasi fam o bra bɛforo bus na ɔmo nkɔ no ogyina hɔ no na ɔkɔ obi a ɔmo bɛ atake ɔmo kɔ yɛ interview ukɔyɛ slow hɔ no na ɔmo fa so bɛ atake yɛ ɛbaa ya wasa akɔ gyina hwehwɛ animu peace wei mu nyame ahu mo sɛ mo settle peace ne ni mu de mu ɛya munim deɛ ɛkɔ so ahụ ka saa nneɛma wei nyinaa ka obi ba na ɔse yɛ ofrɛ no ɔma mo kakra hyɛ mo ɔse mo settle peace na matwe kama di akyiri munyɛ careful na deɛ ɛka kɔ no abusua nya asɛm ketewa na afei na nsi fam a Asanteman youth a ɛnya asɛm papa but ma menka no sɛ Kotoko supporters say they will never let this slide. They will never let this slide. Whether Omuchi nipa no, or Manchi nipa no, they will never let this slide. And then go for say, "I'm withdraw." Withdraw the Muslim of league in my league no free. Movie as a pin or boom. Movie as a pin. Na Obana or Kasama Nsuatre man for say on Kasama movie. Or no muni BBIB. See as me into situation where what God. I'll grow a mood in Mr. Kotoko say they will never let this slide. Almost a mumma, a moon fan ched da. A moon fan ched da. Nanipana guy and swa, or no so a dear uno. Any guys in so mere 5, which Mr. Binipa 5 times, Emmanuel. A day. I mean, if you have made a video to me, see Sadik Adam and White, you know. Pinche ba enti etu yensa friend say Omra Park ne so no de supporters ne mede ebekasa na yesi etu yensa friend no na supporters no mo Kotoko ne say ade amode aye wo ha no ye team ba se kure be wura stadium mo se mo team ba se ne nyedai emba enti ane ebe ne dai ya ma ye coach ne so nsi park ne so enti sa ade na abrante ne ye na akofa ntokwa ne de aba ye say team manager of Nsuatre appointed so munyi abrante in free stadium ho yenyini mpie no ya bobo ya wie abrante ne yede ne na machi wa yede ne ekọ muntie ne yo ya soso ni mu a yede ne ekọ a yesi ya pon yesi yenyini mpie ba ya pon de a nti nkasenka ka ba stadium ho fa ne de anko mo de dwane ye supporters ne so ata no nti de ode se kan ne wo no no okọ achire ene okoyi se kan no a ode ba ye no ode be wo no nti yede ne koka mu na yekọ wo ne sekan no ba cho yenyini mpie no yede yede sekan ne kọ wo no aha nti ho ne kofa asem ne bae na Abusia, myself feel free. My pimple feel free. Let's share what you know comment section. Let's also subscribe. So that be able to video via Usabit. But that's so shame.